Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Nomntu of course da khe uya man ka mhaka ya General Gwabulani leyi nga ta hi khe hi linka vhele na boy sevenza ya and then very from there khe hi hundza hi ri karhi hi ya ka n'wana Dr. Joe Shirimani a nga ku rileni ta Gaza man ta ka pengiwa ka Gaza ya and then makumu of course da hi khe hi hetela hi ta G-Man. So previous of course loko hi update hi vona those golden stuffs mi nga mi swi voneni va tlhela va dya swin'we so na meni no hlamala na mina lona nga kuma ku General Gwabulani hi yi endla video vana mhaka leyiwa swo tala ta hi khe hi referensa mara sweswi a wu vheta hi nghena hi twa ku General Gwabulani yi kote swi ku yini manjheni sweswi let's go. Sis n'wana mi hlonipha hi kwenu a pfuta Fana boy. Wena mfana nanzwe. Wena mfana mbuzimene mfana wa timbuti no kurisa. Na kutweshe nge khomsi ushe. No byela Gaza ndo kurunga life mfana. Nokuthi usangithilane la abafana bangayenza khona abafana botala baka Gaza. Abathi la ngitaka ku le dia tshaba ku the face. Lata kurunga mfana. So fune kwa ina company ya machonisi ifamba kahle abantu batalomba timali etata kuma mali ya xibedhlele mali abantu batalomba iganyi wa right mfana dya swa wena no kujelezeli kwala dya swa wena mali ta kuma mali ya xibedhlele ta kurunga mfana awunhlonipha lo wanhlonipha ta nhlonipha ndzeni ya ta kufuma ndzeni ya fana akufuma kumbe ta deleva na kwancho ne kwale ka the twins no kulandzeni ta kunika support takunika support kwale ka the twins wa ku ramba kona lokutele mi general shit Johnny ni mafoko wasebenza mfana manje mbuzi nene mfana wa timbuzi manje ukufile awudihlonipha kusibona ku shit lokudila ukuthi so dihlanganeni lo ditele ditataneni manje ukufamba ukubona jokhunguluka dilone nini khungulukani a do khunguluka kunene let's go. Abalombi swinene mali ka company ya ku vachonisa eta ku mali ya ku ya swibedhlele boy sevenza mfana ta kurunga ana swa maphorisa yini since Baghdad inge heli khoma mbelo hi masiku busho khoma mbelo hi masiku sevenza mfana ta kutata no kuteka nokutumbeta mfana ta kutumbeta ata kulahlekisa mfana you are next boy seven mbuzman mfana timbuti karakasta thunerlelek kwatsele tikulu in kwatsa ku ri nkarhi wa timpfula ni nga ri na mali ni khulukele hi swilo laniwa tot So okay nong of course the twins vone na ya boy sevenza va n'wi rhamba ka event leyi va nga ta va kha va yi endla vhele ya birthday celebration ya vona as you can see kwala and loko mo mi kha mi hi landzela kahle mhaka leyi last time loko yi humelela boy sevenza yi chaveniwa ka tigigi hinkwato khansela tigigi hinkwato hi timhaka ta tibifi leti a nga ha na le palms and hi kona general yi n'wi kombisini ku hayi yi ta ya n'wi komba support minkarhi yaliya a nga ha fikanga so swi komba na ku se mhaka leyi le ku ripitini leyi hikuva boy sevenza a kha a nga ha twi vhele xi xi na mhaka na swona ma vona mhaka leyiwa. So boy sevenza endle yini xa wrong video clip leyi mi yi vonaka loyi yi sungula ka video leyi hi yo yi nga referensa yona inani a general it's because boy sevenza la loko se a vona ku hasi wa tlhela Johnny se i safe manjheni hi ve hi vona of course a vuya endla video clip se lo a kha a tlhela manjheni a kha a tlhela Johnny and the stuff like that oh yeah just watch ku nga leyi laha hi nga vona se a ri ku chingeni so a hi ngeni hi twa kahle ka boy sevenza a ku yini why yi kwate in general let's go. Johnson khandiya sikhobo sis n'wana mi hlonipha hi kwenu a pfuta sweswiwani mi va byela hinkwawo n'wana loko mi chaveni ku ni nga fambafambi kahle la a inanini a Giyana ne sweswiwani a mi chavi a lava mi byela ku ni khandiya sikhobo beef is beef ku ta tika mi tiphini is enough madoda mahungu ma tele ngopfu ni fane haxa mahungu mi boy sevenza mi fana ka Gaza
se ni khobuka sikhobo sweswi ni la ku ba munhu a za huma nyenya sweswi a ku ta tika sweswi ku ta tika ni le joni sweswi ni nge khomisiwi sweswi ni le joni lama hala maphorisa ma ku tivi maphorisa tani lama ta ku daba hi le joni hi le Gauteng la nga mi byeli ku bifile ku tini madoda hayi boy sebenza vele ri karhi hi tigonyela le sikhopo le so obvious kwala of course ku hi video clip leyi a ni mi le ku tweni a yi va yi ri karhi yi referisa general kwalano hence general yi kumeki yi kwatini hi swi twa kwala ka video clip yaleyo i timhaka to boy sevenza a chingela yona la a hi phuxinyana hi kota ku ya le henhla kambe ku na va usave le henhla hi fika exactly la a yi fika yana kona I think there was around usave then there's a curve. It was somewhere around the year nyana so boy sevenza ne wo ka nga ri ku tweni so leya ko va a warning liya ko va a warning yo a nga yi bifi general loko o yi bifa obviously a nga za senderiwa one because so o ku deleleni like i kayisa the general yi ze yi fika maphoriseni last time mara yi ve yi cancela so as mi swi twaka a swi nge ze yi hungutela swa ti-case a yi nge ze yi hungutela i to boha straight yi vula straight hambi sweswi yena hi ku twana nga ku jajajajeni or a n'wi nyajanyajeni ku nge endli nchumu ku maphorisa ya le joni a va n'wi tivi and stuff like that or a va yi tivi yeah he's basically trying to take advantage and stuff like that ku se i le kule a nga ha na mhaka so ku kombisa ku at the previous meeting a ku gavula dazona le ku dyeni a pontisa general Gwavulani hi timhaka ta fiya ntsena ku timhaka ta fiya ntsena ku a nga biwa hala ka so hence swi vona ku swi nga tlhela a nga ha ri na mhaka na swona mali yi tirha leswo but by far ni nge za ni n'wi twa a yi bifa general for now a ni nge za ni swi twa directly so a ni vona yin'wana tlipinyana but laha a nga yi bangi directly a ha ri nyikanyana ti-hints to a nga yi bifa and stuff like that a ni nge za ni n'wi twa a bifa for now. I'm checking the recent videos a ni twa nga kha bifa general Gwavulani and even ka ti-live ta yena ku hi xitalo ni nghena laha mi kuma ku va ri ku profitiweni so I don't think a nga va a yi bifini by far hi leswi mhaka yi fikisaka swona and stuff like that so yeah swi to komba se general se yi nga ha lavi ku wa na ye se i le under warning hi nga swi vitana tani hi le hansi ka warning sweswi loko u bayiza yi nge chayi kahle. Emndandani vele khita eka Dr. Joe Shirimani's daughter Ntsako Shirimani mi no hlamba video clip la nga fika yi endla ni vele no Gaza no mantavu ya ka Gaza n'wana za ta ri la online mi njhani mara a hi pfuleni network ko ni teka yini let's go. Alright, I shall disconnect the headphones for the background music's sake. Ina busy, let's go. Hey guys, Themba Komboki Kahle. I hope all is going well for you guys. Well, I'm making this video to update you guys you see the number that I put on my bio. I number ya maina. That number is meant for bookings, you know. My manager has been telling me, you guys call her at 3 a.m. like you just decide to disturb someone's peaceful sleep, you know. But anyways guys, maybe y'all had no idea, but that number on my Facebook page, on my bio, it's meant for the bookings. It's not my number, guys. You know, so just to clarify that, please stop, you know, because you're disturbing someone's personal space, you know. So this was to just inform you guys about that. And yeah, that's all. I love you a lot. Gaza no go happy. So before you get the comments here, loko hi cheka hi page ku na number 4 le nhlale nditli itsa loko yeah for the bookings and stuff like that hlevekela so swi komba ku na a problem yi ku komba swinene because swi komba ku na vanhu vo tala swinene va nga n'wi crasheleni obviously tanihi sweswi very a ku ya heta ku na high school nga congratulations to her so ku na problem yikulu it looks like ku na vanhu vo tala swinene va lava ku va kha va ku n'wi gangisa hey at least number 4 le a ya yena so yin'wana problem leti yi nga kona and sweswi swi tlhe swi va swi ri evident ti-comments a va tumbeti no tumbeta vanhu la
as loko hi nghena ka ti-comments hi to lava ti-comments leti ni lava ku tiva kha ti fambisana leswi swi lavaka yaleyo course kha yi kombisa ku se faka ya wena ka ti-comment no I can't do that and stuff like that vo xirheleka hi ku se ya wena number phone yi ri yini mbize kwale ka yi ku hinkwanya squeeze va ta vona comment leyi mi ta tlela handle ta vuya mtombeni se ya wena yi ri yini ke hlego yi wo ni nyika ya wena a bokisini mara gaza no ya ta vuya la ka tika xigazini ka tika mobha loyi tsala ya wena me loko ni dakwini ni ta na fude i baloyi kwala minjhani mara baloyi mara ya so ku busy kwala ni vuxangi kha ku ya wena yi kumeka njhani kasi timeless mara yena ha ku lava enda u hlamulele ni box va ngo kha ku my crush tisa ya wena so a ku busy i problem leyi nga koho va nyiki ya wena emaluleke kwange hlungwana swo lava isisa mhaka leyi le ku nheteni swo lava isisa ya manager yi veka ya wena kabza the beni tisa ya wena ke can I DM you a ku busy blind vo khosa na kwala ti tele ti-comments leti lwelaku hi swona post ya wena ku busy swinene hi leswi nga ku ndlekeni kwale zita mhaka leyi ni hetini I was like no man ni nge hleki alone mhaka leyi le ku ni hetini so i mhaka leyi nga ku humeleli sukela ku xanisa n'wana man sukela ku xanisa n'wana n'wi sukeleni hayi I'm very careful about G-Man. We have some great news. About the and stuff like that. What is similar to home? So things are now about pause. Now lava or home. By the way, almost like latest great project. I love this track very good. One of my favorites. So Ryan, of course, Ramana Vana Uye Queen. I don't man Wasan man. Oh, better for okay. So risimu ra yena or risimu ra vona ya ra n'wahasani la ku nga na G-Man Rain na Rayman Kapalot swi na ku se reach 1 million views ma bini it's a very good track nga vula tani congratulations to them a va tirhile swinene ku humerini October already November December January around 3 months already reka million swa ba timiliyoni va dimene sound lero ni yingisela gasa ni twi ku ri xigaza xa ma 2K sound leyi guys it's not it can't be I've been trying to listen to it. I don't think xigaza xa ma 2K sound leyiwa na what dimension loku fuseni ka music man like I don't think so you know mixing yana vo electro nyana sort of and stuff like that hi nge rival part leyi hi landa ngwenya hi yoxa ni nga ni le xihoxo va ku mativa a va tlangela swona so hi leswo congratulations to the boys va le ku tirheni swinene xigaza xi ya mahlweni hayi na ha tsaka hi swona hina vo master t swi kahle swinene wave leyi na matimba swinene and what I love i ku like line xi bala hi ndevo J John nyana yo like a ka ha ri xigaza xa ma 2K lexo sungula hi xitwa xo biya dali i message phela this track is a message it's a message but va yi kha yi na sound leya electro I think swi le ku different nyana swilo so it's more like se ku tlheriwa nyana ndzhaku a bit like in a way ma vona nyana ku va ku ri message but ku tirhisiwa ti-beat ta electro leya yi vuyisiwa kambe hi leswi loko ri amukeza swi ska panda ku na mhlikasi straight lona Jerry Mwanga
chiri leyi hi holova hi rivalela na fonini yi tlhe yi vhaka futhi kasi loko yi vhaka yi ta fika yi chela xikwamula laha mafurheni ma mina mo tola yi mikisa mafurha ma mina xikwamula sweswi a koti na ku humela handle wa tiva hi ba hi tikhala to tala hi hayi vavasati va loya hayiwa.